Kei te rere te pātai tautapa i te minita i ngā take Māori i a Peter Sharples, he aharawa rā te rōpū e whakahaere ana i te whakataitai te matatini i whakai atu ai ki tētahi whakaritenga whakatiki i te whakapāhotanga o taua hui whakahirehira kātū i a rua tau. E whitu ngā rā e toi ana ki te tīmatanga o te matatini. Engari kua rāhuitia te urunga o ngā tā whakāhua a ngā ratonga pauaka whakāta. Nō ngā rā e rua nei i whakatūria ai te rāhui nei, ahakoa te whakatau o mua a te matatini ka tukuna ngā tā whakāhua a te katoa ki roto ki te whakāhua haere i te rerehua o te kaupapa. Nō reira nā te aha tēnei rāhui i whakatūria ai. Hei whakautu ake i tērā, kua tuku a te matatini i te mana whakapāho ki te ratonga pauaka whakāta kotahi. Nā reira mātaua ratonga kotahi anake, te kaupapa e whakāhua e whakapāho. Ā ko ngā hōtaka pēnei i te karere nei, kua panaia ki waho. Kei te whai tautoko a te matatini i ngā kaiutu tāke, māroto mai i ngā pūtea a te manatū toi, ahurea me te hitori, tai atu ki te puni kōkiri. Nā reira mai anō hoki te whakaaro kia rapu ake i ngā whakatau a te minita o te puni kōkiri ki tēnei rāhui. O koe nā taku pirangi kia kite ai te ao, te tino hohonutanga o te kapahaka kia tātou te iwi Māori, kia honohona tātou i a tātou, kia tipu ake ngā me nohi i roti i te tikanga i te mōhio he Māori rātou. He kaupapa tēnei, ai pāna ki te mātauranga Māori, nā wai te ki. Nā reira, mā e tahi o tātou pakeke pēr, e hui tahi, whiri, me pehe te kaupapa tika. Tāpiri atu ki tēnā, kua tuhi tauā ki a tākuta Peter Sharples e matapaki ana, mēnā rānei ko te whai i te tikanga Pākehā me te waitohu kirimana motuhake, te huarahi tiatia hei whai mā tātou o te ao Māori, e tika ai tā tātou tiaki me tā tātou whakakaurera i te ahurea Māori. Nā, hei tā te rōpū reipa e tautoko ana rātou i te whakataitai te matatini, engari kāre rātou i te whakai ki tēnei rāhui. Hei tā Shane Jones me whakatairanga i te whakataitai te matatini ki te katoa, kia kitea whānui te ai. E hara te kaiponu i te kaupapa i whānau mai ai te whakataitai e hiatau ki muri. Pauri anau kua pēnei rau te whakatau mai ngā kai whakahare o matatini. Me mahara tātou, ko ngā muni e haka paupau ti ana he moni na te kaitāke. He moni hei āwhina i te kaupapa o matatini, he moni hei muru i ngā nama o te Māori TV. E hare te me e nei moni na Rupert Murdoch. Ko ngā kai whakahare o matatini e hara ko te karere, e hara ko Māori TV. Engari, ko te rōpū e kia nei ko te rōpū whakahare mo matatini. Kei a rātou te mana, māku ki a tātou, hei whakapuare, hei whakakapi rānei te tatau. Te āhua nei, ko riro ko tahi anake te kararehe hei uru mai ki roto i te huarahi nei ko te Māori TV. I te mutunga ko te tino ngako o te kaupapa nei, te mauri o te kaupapa nei a matatini, kia uru mai ai te hiano atu, te iti, me te rahi o Aotearoa katoa. Nā, kia putata hei kaupapa āhua reka hei mātaki ma te motu whānui. Kau e waiho ko tēnei kaupapa hei kaupapa ngangau, wainga tunu i ngā kai whakahare me ngā kai pāho Māori. Kia mōhio noa mai rā koutou, kei te tukuna ngā hōtaka pēnei i te karere nei, ki te whakapāho i te 2 miniti noiho o ngā mahi kātū ki te matatini i a rā. Hei tā te matatini e whakapono ana rātou ka kitea tonutia te roanga atu o te whakataitai e te nuinga o te hunga mā taki pauaka whakāta o